kelo sing ketemu. Dewo ayu komang sayang, nukah dewo ingat aja beli ane pidan tain aja beli metunangan ya diastoni rago metunangan mengkep-mengkeban pado-pado subo ngelah kurenan nanging tu sing nyidang mengengsapan. Dewo ayu koma sayang mai buen metunangan beli dot pesan bermesraan caro duga sepidan. Dewo ayu koma sayang beli kangen pesan napi maleh inget duga skiranjang. Dewo ayu di beduran beli di betenan Beli kangen, beli rindu, metunangan mengkep-mengkeban beli kangen, beli rindu, mendesah di Dewo ayu komang sayang, nukah dewo inget aja beli ane kidan tain aja beli metunangan ya diastoni rago metunangan mengkep-mengkeban
Sing keraso telung tiban subuh mejohan beli mengalahin adi ngalimun merto anggoni rago hidup mekaryojo di luar negeri. Buin duang tiban maro beli lakar muli raso kangen sing nyidang nahan ngejani beli dot nelpon nadi video call ngilangin mana rindu di hati. Tepuk awalnya biasa dogen di saat mekelo video call beli medingehan munyin anakmu ani di samping adine HP adine ulung adi sambil mendesak raso benya tangka beline bermain hati ajak anakmu ani ulian jo ngajak beli raso terhianati tresnan beline ritat kalau beli langsung menyingakin ningehan munyin anakmu ani lan ditua di mendesak peda duanan menikmati nafsu ane jahana nyesel beli nyesel beli memperjuangkan adi di saat beli jo ngalih merto tresnan beli terhianati. Sing medayo unduke tepuk awalnya biasa dogen di saat mekelo video call beli medingehan munyen anakmu ani di samping adine HP adine ulung adi sambil mendesak ajak anakmu ani ulian jo ngajak beli raso terhianati tresnan beline ritat kalau beli langsung menyingakin ningehan munyin anakmu ani lan ditua di mendesak peda duanan menikmati nafsu ane jahana nyesel beli nyesel beli memperjuangkan adi di saat beli jo ngalih merto tresnan beli terhianati.
Raso tu sing nyidang ngang sapang teken pianap ane ado di basang adine ulian peli beline ngelaksana yang ngai nanga dibeling lan anak len ngecuang beli nak mulo nawang kengken raso kene hadine ngelaksana yang peli pejalan mamitro ajak beli ya dia stuna di subuh ngelah kurena jago piana beline ya dia stuna di tusingnya ngakuen pianakne mulo gelah beline jago piana beline sampunan kurnan adine kantinawang depang subo ane mejalan ingetan sekenang ngelihat raso tu sing nyidang ngang sapan teken piana ane ado di basang adine ulian peli beline ngelaksana yang ngawe nanga dibeling lan anak len ngejuang beli nak mulo nawang kengken raso kene adine ngelaksana yang peli pejalan mamitro ajak beli ya dia stuna di subuh ngelah kurena jago piana beline ya dia stuna di tusinya ngakuen pianakne mulo gelah beline jago piana beline sampunan kurnan adine kantinawang depang subo ane mejalan ingetan sekenang ngelihat depang subo ane mejalan ingetan sekenang ngelihat belas Februari Rahino ane antiang titiang Rahino Valentine karyo agong Rahino makapleran ngajak adi ne jani belikan me jalan nyemput ragan adine mebekel bungo mawo misi coklat spesial hadiah buat adi ane sayangan beli liang hatine lakar bermesraan nyewo penginapan lakar ajak beli mekapleran Rahino
14 Februari Rahino ane antiang titiang Rahino Valentine karyo agong Rahino mekapleran ngajak adi Nejani belikal mejalan nyemput ragan adine Mebekel bungo mawo misi coklat spesial Hadiah buat tadi ane sayangan beli Liang hatine lakar bermesraan Nyewo penginapan lakar ajak beli mekapleran Rahino Valentine, Rahino kasih sayang Ane ngelak tunangan payu jani mekapleran Rahino Valentine, Rahino kasih sayang Ane jomblo sangat merana tu sing ngidang mekapleran Valentine jadwal mekapleran Hariana mekapleran Sasi kasanmu Ento rahino nyepi Paro muda mudine Saling mekumpul Aduane maro mulai rantauan Aduh masih aneh pengangguran Saya kau mekumpul saling
baju dekil, kulit kaskas, kapah perawatan. Ngopin mereka tegale ngalesan. Dong jani Ibitiang muka berita hangat tapang tusing ketinggalan. Ado kone video viral tentang permasalahan perlendiran. Oknum pegawai negeri medemenan pado subuh ngelaku renan. Yo ngai video koleksi personal HP hilang, video tersebar. Tiang subuh tu sing heran namulo liu berita tentang perlendiran. Pasti oknum pegawai negeri nelebihan krano mengisi jam kekosongan. Video viral perlendiran nejani jadi permasalahan
nyemage keketo harus bani tanggung resiko. Sedua-dua nengkeban bangke pasti ado jalan bakal mebo ketaro. Tiang muka berita hangat tapang tusing ketinggalan. Ado kone video viral tentang permasalahan perlendiran. Oknum pegawai negeri medemenan pado subo ngelah kurenan yang ngae video koleksi personal HP hilang video tersebar. Tiang subo tu sing heran nak muloliu berita tentang perlendiran. Pasti oknum pegawai negeri lebihan krano mengisi jam kekosongan. Video viral perlendiran nejani jadi permasalahan akhirnya tersebar. Video viral perkapleran nyenun dan nyemagai keketo harus bani tanggung resiko. Sedua-dua nengkeban bangke pasti ado jalan bakal mebo ketaro. Tu sing mengerti tekan nunduk jani ngudoliu anake hobi memitro ngalih kepuasan di sisi nemenin soma pisago. Mengkep janjian ketemuan yening Jumat tu sing ado kurenan ngali selah sepi ngecogin pagahan lanjut lakar mekapleran mudo keketo jadi jelemo tu sing taen ngelah kepuasan
kantinya magai memitro ngewugin soma nak dipisah ko manuso amung kenduek ngengkeban memitro 100% subo pasti kau ketaro sudah kanggoan soma cuma gen sayangan janjian ketemuan yening cuma tu sing ado kurenan ngali sela sepi ngecongin pakahan lanjut lakar mekapleran nudo keketot dadi jelemo sing taen ngelah kepuasan memitro gekain paling membahayakan manuso do kantinya magai memitro ngewugin soma nak dipisah go manuso among kenduek ngengkeban memitro 100% subo pasti kau ketaro manuso do kantinya magai memitro ngewugin soma nak dipisah go manuso among kenduek ngengkeban memitro 100% subo pasti kau ketaro sudah kanggoan somah cuma ken sayangan Ipi dan mulo sajo tiang demen Ipi dan mulo sajo dadi daman Nanging jani tiang subo sing demen Krana noulian ilu setato gonta ganti demenan Ilupi dan sajo jaga buin polos Ngudi yang jadi melelenan Hotel bunga lo
persinggahan, menggantimu ani aja giliran. Sing menyangka tekan unduh ke tepuk, ternyata ilo cewek bokingan. Maka pleran sewayan ulian mebaya perjaman. Iluh kupu-kupu malam, ipi dan dadi idaman. Iluh kupu-kupu malam, pemuas nafsu lelaki hidung belah. Tiang nyesel maro nawang, tiang sing nyangka. Iluh kupu-kupu malam, kupu-kupu dan sajo jegeg buin polos, ngudi yang jani melelan. Hotel bunga lo tetep tadi persinggahan, menggantimu ani aja giliran. Sing menyangka tekan unduh ke tepuk, ternyata ilo cewek bokingan. Maka pleran sewayan ulian mebaya perjaman. Iluh kupu-kupu malam, kupu-kupu malam, ipi dan dadi daman. Iluh kupu-kupu malam, kupu-kupu malam, pemuas nafsu lelaki hidung belah. Iluh kupu-kupu malam, kupu-kupu malam, ipi dan dadi daman. Iluh kupu-kupu malam, kupu-kupu malam, pemuas nafsu lelaki hidung belah. Tiang nyesel maro nawang, tiang sing nyangka. Iluh kupu-kupu malam, kupu-kupu
ke adi duga sirago di bangku sekolahan, irago saling medemenan. Mek cumbu sekadi anak keli, padahal ne irago anak nuceni. Cinta monyet anake mengurahan, nanging ditu irago seken nganggon perasaan. Setato bermesraan, beda duanan, bolos sekolah ulian dot magelana. Yen inget-ingetan kisah irago pidan, ngejalanin tresno monyet-monyetan. Astung karo bejalan tresnan iragone mulo jodoh. Tresno kukuh ngantos mangkin, kisah tresno bangku sekolahan. Asung kerto nugeraho tresnan irago ngantos maturena. Kisah tresno bangku sekolahan. Asung kerto nugeraho tresnan irago ngantos maturena. Inget ke adi duga sirago di bangku sekolahan, irago saling medemenan. Mecumbu sekadi anak keli, padahal ne irago anak nuceni. Cinta monyet anake mengurahan, nanging ditu irago seken nganggon perasaan. Setato bermesraan, beda duanan, bolos sekolah ulian dot magelana. Yen inget-ingetan kisah irago pidan, ngejalanin tresno monyet-monyetan. Astung karo bejalan tresnan iragone mulo jodoh. Tresno kukuh ngantos mangken, kisah tresno bangku sekolahan. Asung kerto nugeraho tresnan irago ngantos makurena. Ngantos mangkin kisah tresno bangku sekolahan. Asung kerto nugeraho tresnan irago ngantos maturena. Kisah tresno bangku sekolahan. Asung kerto nugeraho tresnan irago ngantos makure.
keraso dinone mangkin ya dia stun kepupunggan mengantosan menjanjilah karaja kadima plesiran keliling Bali sambil bermesraan. Ritat kalau jamne mangkin lakar me jalan tu singang sap manjus mapayas rapi melengis miik merkasa Blanka biarpun mudah nanging bahagia. Sampun mengantosan lakar saya go memargi maplesira sareng adi liang hatine ane jani kegelutin tekening adi runtak bayune dewe beli ritat kalau tangka adi matepan ngajak tundun beli gelut tekekan bangki yang beli ne beli misa dio mengaten keliling Bali ngantos buin manis. Kalau jamne mangkin lakar mejalan tu singang sap manjus mapayas rapi melengis miik merkasa Blanka biarpun mudah nanging bahagia. Sampun mengantosan lakar saya go memargi maplesira sareng adi liang hatine ane jani kegelutin tegening adi runtak bayune dewe beli ritat kalau tangka adi matepan ngajak tundun beli gelut tekekan bangki yang beli ne beli misa dio mengaten keliling Bali ngantos buin manis.